Akasfani Imphal, Ngangbam Washington Pau Pajari, Ahanbada, Maruiba Pau. Pradhan Mantri Narendra Modi na Hairi, Koti Sa Manipu Henba Bharat Basi Singapun Bapangalna, Terrorism Tengnabada Chowna Mai Pak Nabagi Lambi Oiri. Housing Haki Mamang Dakas Bani Tong the Sandoki Bamahaki Manki Bat Thoramda, Pradhan Mantri na, Disaster Management Kitamak, National Disaster Management Authority na, Sachet Koba, Ep Amasem Lehana Loktoki. केंद्र की गृह मंत्रालयना पहलगामदा टेरोरिस्टसिंगना अटैक तौखिबगी थौदोक अदुगी मतांगदा थिजिनबा एनआईए दा सिनख्रे अमसुंग मणिपुर यावना अवांग नोंपोक लमदमगी मफम कयादा ngasi अखाक अराव यावना अकनबा नोंग चुगनी हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी कोटी चा मणिपु हेनबा भारत बासी सिंगे अपुनबा पांगलना टेरोरिज्म थेंगनबदा माई पाकनबगी अचौबा लंबी ओइरी हाउजिंग एहाकी ममांगदा आकाशवाणी की थोंगदे संदोखिबा महाकी मन की बात थोरमदा श्री मोदीना जम्मू कश्मीर हंदक थोखिबा टेरोरिस्ट सिंगे अटैक अदुबु कन्ना यानिंगदबा फोंदोकलादुना हाई लैबाक असिदा सिंगनरकपसिंग थेंगननबगीदमक अचेतपा फिरेप लौबताई आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। महागनहाई मालेम की लैबाक अमदी लुसिंग कयानसु असिगुंबा टेरोरिस्ट के अटैक असिबु कन्ना यानिंगदबा फोंदोकनरकपगा लोइनना टेरोरिज्म थेंगनबदा भारत की माइकैदा लेपली महागनहाई असिगुंबा टेरोरिज्म की चैथेंग फंगलबसिंगदा अचुंबा वायल सोइदना फंगनगनी अमदी चेनबा खुदिंगमक अहकपा चैराक पीगनी लैबाक असिदा आर्यभट्ट सैटेलाइट तौखिबा सही यांखै आर्यभट्ट लॉन्च तौखिबा सही यांखै मपुंग फारकले हाइना प्रधानमंत्री ना फोंदोकपगा लोइनना ngasi भारत असी मालेमगी ओइना स्पेस पावर अमा ओइरे हाइना फोंदोखि प्रधानमंत्री ना हाइ ngasi भारत ना माइ पाकलबा स्पेस प्रोग्राम कयादा लमजिंगली मालेमगी लैबाक कयाना मखोइगी सैटेलाइट थागतपा अमदी स्पेस मिशन ना चिंबगीदमक इसरो गी मतेंग लौरी मांगना हाइ ngasi नहा कयाना सुंद्रंगी स्टार्टअपता अनौबा पजेंग फिराल थेटपा ngamle अमसुंग लैबाक असिदा सुंद्रंगी स्टार्टअप चौहुम हेना थबक तौरी श्री मोदी ना हाइ हंदक म्यांमार दा थोखिबा युआर हाबगी थौदोकता अवाबा नंगलबसिंगी मतेंग पांगनबगीदमक भारत ना ऑपरेशन बर्मा हौदोखि लैबाक अदुगी अमांगता थोकलबसिंग अदु यंगसिनबदसु भारत की अखंग अहिसिंगना मतेंग पांगखि असिगुंबा मालेमगी ओइना अवाबा तारबा मतमदा भारत ना मांगजिल थाना चंगसिनदुना मियोइबा खुनाइगीदमक खोंगफम सेटना थबक तौबा असिगीदमक लैबाक असिबु मालेमना हेना सक खंगबीरी हाइनसु मांगना मखा ताखि महौसागी ओइबा खुदोंथिबा डिजास्टर मैनेजमेंट की मतांगदा पल्लदुना प्रधानमंत्री ना हाइ मसिदगी ngakthoknabagidamक भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ना सचेत कौबा एप अमा सेमले मोबाइल फोन दा हापे याबा सिगुंबा एप असिना इसिंग इचाउ नोंगलै नुक्सित सिंग निंखाइबा सुनामी उमंग मै चाकपा उनगी सिंग निंखाइबा नोंग नुक्सित अमदी वज्र ताबना सिंबगी खुदोंथिबा मायोकनरकपदा मियामदा ई पाउ पीबा अमदी ngak सियनबगी थबक तौनबा होनदुना लैरी मसिना नोंग नुक्सितना सिंबगा मरी लेनबा पाउ कयादसु अपडेट तौदुना मियामदा खंगली एप असिगी कानबा मियामना लौबीनबसु प्रधानमंत्री ना हाइरी यामलबा भारत की मियाम असिगी चेतलबा निंगबा पांबगी शक्तिना अपुनबगी पांगल सागतुना खोंजंग चंगसिन मिनरबदी अचौबा अवनबा पोरेकी हाइबगी खुदम एक पेर मा की नाम हाइबसिना ओइरे हाइनसु श्री मोदी ना हाइखि खोंजंग असिदा मियामना सरुक याबदा चाउथोकचौबा फाउगनी हाइनसु महांगना मखा ताखि श्री मोदी ना लैबाक असी निंगतम लानमी लाख कयागी मुनाइद्रबा थौनाबु हिंगनदुना थमनबा होनगदबनी हाइबगा लोइनना मखोइदगी फंगलकपा शक्तिना अमृत कालगी अखोइगी मंगलानबु हेन्ना मपांगल हापली हाइनसु महाकी मन की बात फोंदोखि संविधान कंसी हाइबा पांडमदा राज्य थाकी ओइबा रैली अमा ngasi नुंगथिल मणिपुर
Pradesh Congress Committee na sinduna Imphal gi BT Road ta leiba Congress Bhavan da pangthokani rally aduda All India Congress Committee AICC gi Manipur gi in-charge Christopher Tilak Sharuk Yagani Miyam ga Security Force ka mari hena phagal hannabagi pandam dangarang Assam Rifles na Hairok Singjamai Hainopok Lelonggi Club Chandrakhongi Dukan Phamliba Singamadi Tongan Tongan ba Khulgi Luchingba Singa Mifam Pangtok Tuna Wa Khanakre Assam Rifles na Imphal West Zilla gi Kaithel Manbida Tongan Tongan ba School gi Mahairoi Singamasung Waja Sing Yauba Thauram amasung ngarang Sinduna Makhoi ga wari watai sanakre Tabiriba Pawasi Akasvani Imphal dagini Kendra gi Griha Mantraloina Pahalgamda terrorist na attack tawkhibagi thokdok adugi matangda thijinaba National Investigation Agency NIA da sinakre pau kharana hai hojik agency asina terror attack adugi matangda haunabi matungina kupna thijilagani terrorist na attack tawkhiba mafam maduda NIA gi team amana hanana chatuna yangsilurabani attack adu tha sigi kunithoida Jammu Kashmir gi Pahalgam gi Baisaran Umangi Sarukta Thokibani Maduda Mioi Kuntaruk Sikhi Aduga Atai Kayana Sokapan Nangki Med Department Hairi Manipur Yauna Awang Nongpok Lamdam Nongshub Banglagi Sub Himalaya Saruk Sikkim Nongpok Thangba Rajasthan Madhya Pradesh Vidarbha Chhattisgarh Amasung Karnataka ki Kha Thangba Sarukta Nong Nongsit Amade Akhak Arau Yauna Ngasi Akanba Nong Churaba Yai IMD na hai Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh amasung Madhya Pradesh ki nongchup thangba sarukta lakliba numit humni asida ka hena sabagi awaba mayoknagani. NEET UG lisingani kunmanga gi matangda chingnaningai oiba wafam singi report tawraknabagi damak National Testing Agency NTA na dedicated platform ama hogdokre. Parikha si thagadoriba mahairoi singda NTA na Aranba Madilana Lamjingadaba Pausingda Tajaba Tamdanaba Hairi Asingumba Aranba Pausing Chandorapa Tengarabadi Matang Tagi Marigi Nungtil Pungmanga Paugi Manungda NTA gi official website the Pau Pirak Nabasho Hairi Me Amadagi Mari Pabo Mumbai the Pangtokadoriba World Audio Visual and Entertainment Summit Webs Lisngani Kunmangada Bharat ki Pavilion Hangdokani Masi Malemgi media masung entertainment gi lamda bharatna piriba thoidok hendokpa dan adu uthokna bagi damakni kala se kor haiba thim da pangthok pathoram aduda bharat ki pavilion na Vasudev Kutumbakam haibadi malem asi imung amatani haibagi wakalon uthokani laibak asigi mahusa dagi leijarak labachatnabi singamadi innovation singna bharatpu wari liba technology amasung amaga sangskriti gi lamda pithok pisin tawnabada malemgi oina mangjil thanaba sem sari Mapal Thoram Mantri Dr. S. Jaishankar na Egypt ki Mapal Thoram Mantri Dr. Badr Abdelatiga terrorism bu mapung phana mayok nanabagi tangai phadabagi matangda telephone da wari sanakre Pahalgam gi terrorist attack adugi matangda laibak adunasu Bharat ki damak lepli haina Dr. Badr na phongdorakhi Aina Thingkrabalup Singh Islamic State of Iraq amasung Syria ISIS amadi Hizbul Tahrir ISUT ga mari lainaba terrorist network ki mayokta sathaba chawba thawong amada anti-terrorist squad na matai manau yauna mioi mari Jharkhand gi Dhanbad jila gi Wasepur gi fare tongan ba mafam singda thi humbagi thabak chathabada mioi mari adu fabani makoina raija adu gi naharol singa khusam naduna laibaki mayokta thabak kaya chathaki hairi aroibada maroiba pau amukhana Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Koti sa manipu henba Bharat Basi singi apun pangal na terrorism thengna bada chauna mai pak na bagi lambi oiri housing haki mamangda Akashvani gi thongda sandokhiba mahaki man ki baat thoramda Pradhan Mantri na Disaster Management ki damak National Disaster Management Authority na Sachet Kauba app ama semle haina lauthokhi Kendra gi Griha Mantraloina Pahalgam da terrorist na attack tawkhibagi thodok adugi matangda chijinnaba NIA da sinakre amasung Manipur yauna awang nupok lamdam gi mafam kaya da ngasi akhak arau yauna akan banong chugani hairi Paulo Jere